narua faina ngirenda ndito kendana na mwere tumwe kweta wakaboka kemberane munengere batoya wendo ndirikanaga niku Mombasa werare niye kariokine Mombasa na venjete sana ngemwezireria netondo nesiragia kaboka ndarendari yenge Oloya mbere tetuwe ndare mwere tuware mwere tuwa bangusi Otaiga gandari na nyitire maro kembera gare na morimo Wapa wa mieri kenda Tunage kedira na nyitire maro yele wakaboka kembera nembe twa zirare Wetu turenda muwanja togetaraga siana Omwena omau tesie oyana makirembe tere tiandwana na ngesodere yavare wakaboka Makediga na mojenge siakange Wakaboka kingetheka nekora muthonwa ngimenya batira ndawe ngemera terete mucie tiga kunyike mugurana Natige tavinga na kegure kare kedo kiagetha kaboka tonye Narie wakaboka renda ngobunje tanduka Akembera sa najire nginyete mware takenge moruta na njange na mwa Garai arogiri Bizio kange niendele talo akaboka na njunda nge mwera Uma musio Irani nasiraga siakaga nondoa Korega mweretu Naririe watianga mweretu agora ne nyamba weto no mwamore tete narikwa Ngemera kumana siari wene ngendange tetua wanaruti Nandire na mwana Kaboka kewa wakeruta watwere ya wendo na munenge watoki neruare Ngemera ya mbiza kaboka ndutera ya mana tono wendo wakunia wa mbesa Wewe watire mota unua kongana ya mbesa Na metuwa mioru kwa uwa keini kama kwerebe Watore wange veta mokaware njanji Wewe wana kwa erire borithi irute mokawe watire Kariyegetere kambere etare na nesimburada Njanjageta sira negire keine wabatana na kaboka Tierwa ekevokia musi mwaka magima Njakembera rabatana ne kwa betia kewa emburada Sio kewerare ngemwera turanzi batia kwa kuma Mombasa nginyaga Ngarane ngorebwa Sio kange menyane rabatana ne nabo nakanyega njoke Mombasa werare Yes, alright, amudhikiriria kwa kamemeka mwendani FM no egwara twakorwa gutonya shon mundu gwetonya mweshimiwa Newton Karisi rundira menya vane ngweta ria wini kana ria wira all the same mondene mako mondene mako karibu sana mweshimiwa. Thank you ano nimesiragio ti okabaithe kana ndira inengitera kona no makumbora wakamboria mpashu na makadizi noko kana mwirai wega vio amwera we ndwe kaundo ne kwa maana gwa kiathimbite tu ngitera vauna vo ne maugi ele sasa muthikiriria kwa kamemeka mwendani FM karibu sana atoke mureka ngita ya Karisi muthenya wao muthenya tokorwa kurekiriria muvango wetu atoke kongwera amwini ti Newton Karisi nembese nwese nyimbo ciake angethera na rwembo gwenda akorwa gukwinira live no gukorwa wakombera and at the same time nengorete varamwe nari wa Facebook na koria nikiuria kiriko au ngienda kumuria gikongwera miaka 40 ya wini mbugire ni thavare ndasha aneto kwa tukimemenya wega vyo avadhino akamemeka mwendani FM ne twatonya varamwe na Facebook live a page yetu ya mwendani FM mwendani TV na a page ya Newton Karisi watonya ko ugakorwa wa gusemania anatu karibu sana mweshi warenge awambe otokethie okay twira ku wa umamu menje watigando mavana atia enangethero na ngedio kina ikinyia nigo tokina songa. Thank you Frinda mberane gukethia mashambiki monthe wa vandu makinyete nithikagiriwa ni andu mengi muno mashambiki makwa ni makundu kwingi na kwingi koguo ni amakethia muno na nundu wa kunyitirira miaka mingi muno nginaga kuma ria nambiririe kwina na nginyo monthe matiana no gwa nenie
na kuma menje no akwaro gutina kathina wana mano mare mambere kunyitira na mbiriria wini ko ne macokageria ngatho muno na especially ne meje ate winu anaguo ne wera matikuri ndi ko ya gwateka wini no kora lakini riu majiano mamo menje ne meje wini ne wera gutoma wana manduraga na makinjokia ringi by the congratulations ni rita ria kadha ni rita ria kathatu yes yani kuma we karire gete kiu maugaga tuthie na matia ndako gwangevutua congratulations riu no 2027 no gayo gecirio ndu ingi ugatuboboro kabora karibu sana thino kwa thino akameme kamwenda ni 2027 ni tugecirio boro ayo ne tondu kiathe gitue kiu gititiraga gitigitira riu gakinya kwa tukuga atiriri ne kwa tukuga kamucere ovwa manje tondu chabati ni ciandu a Nairobi sabadini ciandu na ndio sema ibagubego kana ni marambiriria kwinuka marambiriria kwinuka riu gikene kiume kira menukaga yes ama okete mundu agithikiro no genda kumurikirwa na toci kabisa anyway mheshimiwa yes kwina kwethomithirie kana ni kiveo twambiririe vau ni tondu andu engi matia na menya karugano gaku ka wini tumenye ne kwathomire kana ni kiveo ni guru tukinambiriria kuma vau kiveo rikiu thavari koretwo ivana atia kindu kia mbere Frinda wini wakwa ni fani na umonde tugikongera miaka 40 turamita miaka 40 ya ngita ya Karisi tondu andu amwe marauria atiriri no Karisi na miaka igana ni getha korwa ainite miaka 40 kina kione kikire mareorania lakini nema kukindu matararoria vau turauga ngita ya Karisi ngita tego ciaro gwake no tego ciaro gwake ni ngita wana no gukorwa tikurekonda nyimbo lakini ni ngita ya Karisi ngita eno ni kweri naki kana ni irakorwa ina miaka 40 niki ngita eno ni Frinda nambiria kuvora ngita ni standard 7 class 7 ni class 7 kwa thomithirwe kana mundu umwe ni waukire na ngita waturaga na kugu Kiambu kamwana kamwe kakimbira ni aramenyere kuvura ngita oro waumirite turarire enyu wairu turarire tu muria ya ati no amenya kuvura ngita akimbira yini ndo kyangwania akenyitiria banini uguo nwange na thondeka yakwa na thondeka yakwa ngimithondeka ya mititwa achaga miti na kuo uguo ngina mithondeka ya gato ngite ya ngoro nwange na eruta ngita riu kavinda kau ka ne standard 7 that is around 1982 kavinda kau vava monjiari gweru nambia kwivundithia na nyembo cia Peter Mwambi cia Kakai Kironzo icio cia ndikei akimbira tigangwire wo muritu muno kimuria niki akimbira ndo agero korwo kina nyembo ciene ngimuria niki akimbirwa na icio raivundithia na icio ni andu matungite kogua nawe ugatunga rwaku ungegwa makina kiuria kwa baba mbira atia vau ne bona tungire rembo ru ku gwa vora tha ino rita kwa kavoka runa rutungire ni standard 7 na uguru voretwe no uguru inetwe gutiri kiugwa nari kimwe gichenjie ugu na rutungire ni standard 7 niguo rwatungirwe ru na ine studio koguo kavoka ni rwa irwembo rwa kurwa mbere ni tondu ananginya ria kwa tene kwa korwa kuri na kwena circumcision ceremonies andone maruaga na kuogu na kinya kungwite ngita yakwa inanda ikiro ciambe ivorue ne ni ngwine randu ukiaga runo aminere andu nginya gugikia inanda cie kare kando ruru ni rwembo rwa mbere na rwingerwa ta faith lakini problem ni ati nambiria kwina kwa ina tuthina twa muthemba ni tondu ru na ina rwembo na ningi gwetarie tore ya mwere tu fulani andu marona ari kwa na amacokeria marietwa riu na tindaga gwa chivo gutwaro gwa chivo angane numire mundu ngimauria riu ngora ni riva nyimbo ino ni ratunga ni ona ndunge twataji ya Peter Mwambi nona ndunge twataji ya Kakai Kironzo ndugwa magwetete andu kwirwa na maturaga mangaga o mangana kwa na mona rorie
riu thina igikorwo igwo nyingi Yes. otherwise ginikio giratuma wana riu ugatara miaka iyo iyo nambirie kuvura ngiteo nginya mothe ni tondu nyimbo ici cionthe anu megucaga nginya Muthoni Kibagio Muthoni Kibagio na tungane form 3 ne rikora kegonge lakini vari nyimbo nyingi muno cia nginya iria volume yakwa 7 na tungire ni standard 7 nikio yatumira ni mekira volume 7 tondu na tungite ni standard 7 7 nyambo njabanga ni twara noguo rumwe shimwa no atuge giki ni kiveo ngai yakurathime na kuma wikana kanini giki ni kiveo frina ni tondu ni ndia nonwa kuina ni mundu na wacoka wagembiria kiveo kirito na kwina yengi wethagira mundu aina kiveo lakini atiramenya gukirutithia wira ne oma ni tondu ni uria sauti mbigu jano makero ate mavangirwe nigetha mavote kuina soprano and main ni ndia nonwa ni mundu tukina na kamwana getu getagwa Onesi wa ngari ni baba riu thina wakwa twawire atiriri woka inaga iguru na ni ngina nthi uguru niguo twaici lakini uti mundu age utwina tina gona lakini njokagiria mucio mwe wetagwa Kimotho wa Kiambere mucio cia vora kawan mania vora goguo gukugua akuaga oguo agendaga Nairobi akithukumaga nako na ne kwa kinya goguo akinaga nyimbo ciake muthuri ucio mucokagia ngatho ni tondu ne wamonirie studio kuri eri na akimonia kuria nguthie kuinira na nyimbo cia mbeto kinwa nake koguo icio ni mucokagiria ngatho cia mwanya ni tondu athira akimonia studio atekundivia akimona katwenga kuonia kuria kuinagirwa koguo nyimbo icio cionthe natungagane na gukuguo matiri na cinire ku na tito monde virinda ni tondu kavinda koguo na inaga ni ndakororia rwimbo na no ani nguvura ngita ni studio nikugira tomaigua ngigweta voro ngita ya Karisi ni atene ni tondu ni kathavari kaiva ni kathavari karasha na nega kinyuru miaka 40 ngiteo lakini studio active ngivora rwimbo studio ni miaka yakwa 36 kuma wavora rwimbo rwa mbere na rwo ngwisi ni rwetwa kavoka ne kavoka yungi ndoko gwe ingi ni na mbera ati vunere yakwa una ni na makangi uri atiriri mweri tu na mwethera nyomba na ni ndoko maga Mombasa kwa mweri tu agora ni nyomba ndio vile watu warutanaga nake lakini nyimbo te kwa tishina kwa isia o mawevo for in fact wanangina kavinda kau te kwa nina kinyeta Mombasa te ruku watengi wate kanjoka Mombasa wirari pana nindie je kane ngande kwa kamwerio menyete no ngande kwa kena ugoteka kate no te muthio kioro gya kanjo orete mweshimiwa nauga nego wauga wambiririe class 7 wathomagira skuru uriko nyina thomagera Gangara primary Gangara na ma Gangara primary ngithie Kegonge na thie Kegonge ngicoka ngithie Kangaru form 5 na thie Kangaru form 5 mbeca ikithie igitura baba gere mone kure vavishi riu baba re mone kure vavishi ngiuma na rwimbo runa tungire nare mone kure vavishi thaino rurikendo volume 26 ona rweta gwate nengiathomire namanya tetiga thina wa mbeca nengiathomire kei rwimbo runa tungire niri kanga nare gwatuika te nthoma Kangaru lakini aru rekondire wa riu ni tondu ni takwa na igite nyimbo bana na karaga ngiandika mavukuri koguo wakwa ne kuthie ngiguria page ngiona ruru natigire ivungo ciiri ngirikia ruru natigire ivungo ciiri ngirikia riu na uma vau form 5 nginauma nginavanga ninguthie riu nia gucaria wira navanga ninguthie gucaria wira nginavanga riu nimenda gutuika ndagitari ngivanga nimenda gutuika ndagitari ngika interview ya KMTC makera kumbacha ne maragire kumbacha andu acio tega na matikora ya kumbacha ati ne mugwiu tondu Frinda Kegonge na umire na division 1 division 1 yo neyo ya matukwaya yo neyo nari nayo ka distinction riu na makera kombacha ngicoka ngioshwa Kaimos Teachers College ngiuga ndiko thomithia bone vona thire Nairobi ngena vanga na kembura thake na ndethia ngenande kwa indi na thi kwa indi makithia makembosha inisendi andu tawera makithi kunthomithia ringi ngithoma 4 years lakini wanangithomaga no anera ruta nyembo wanangithomaga
ngithomithio 4 years ngituika foreman lakini muthenya umwe ngiona atiriri ngiona wira uyu wa muindi nirona wena thina tu tona ndikite 5,000 5,000 na nirenda kwirekonda cassette una nacharia producer wako nongamirira no ratura tona marambira ayambu ni anini mundu ro kagura nyembo matici nuriku tona maroria karorire ka embu marona ge kanini riu ngiona riu ria ngwika nino anjaririe mbia ne tware studio riu ari nie ari ni nerugamirire either ngona mbia kana temo na mbia ni tondu initially ngina ni tembia na charagia nini kwa nenda kwigwika rendio ri tamacio mengi na chokire komenya goro mbia vuvari ni na emu nyembo riu ni na thiire ngiko ngithi ku kwa mwende ngithi ngiocha runi rwa 8,000 na ruri thire miaka 3 nigetha mbate kurekondi rwimbo ngirinyanya na nevo na rekondi rwimbo rwitwa Furora ngekuvikia wana Furora Kemau runi runa thiire studio riu kurera konda ni rekonde ya rinie na charoni rwimbo ruu ruu ngithie ngirekondi rwimbo ruu na ngicaria andu maria mekwendia nyembo rira andu nuna kwa kavinda kau kuri andu maororagia nyembo andu maumaga Nairobi magoka makiendagia nyembo Embu makithi makiendagia Meru riu mauka tondu ni mekuvuthia Embu marona turi anini na andu makugura na mwa Embu namo ni mamenyerete magura nyembo cia Gikuyu na no anginya korwa virindo mwini atari umite mwena wa Embu ni tondu wa Embu maguraga nyembo cionthe iyo ni disadvantage ya Mwembu akina Mwembu ni wigucha Gikuyu akigura na no gura Gikamba ana no gutiga rwaku vagu akithi kugura rwa Gikamba ruyaregwe rurwega kugu no anginya menye uri okainira andu nigetha andu magena interest nawe kugu riu andu acio ria maukire makiendagia nyembo mathiete ya Meru magicoka macoka matena nyembo ciakwa makirigwa ni kwa nyembo ino iragurwo ugu niki ni kwa kurathia atia magiuka magikira nyembo 50 mathie na cio ikira gucoka magikira egana mathie na cio ikira gucoka kugithie garu mundu urathie mbare ya Meru no aekire nyembo ta 300 nigetha vote kwendia na gukurua makena nyivanyivia riu series cia Gikuyu mambia kwendia nyembo ciakwa mwena wa Meru riu kuma vau nevo mundu witagwa Peter Kigia njokagiria ngatho muno watwikire producer wakwa akembera atiriri riu nire nyembo ino ni iragurwa akembera Karisi no eka atiriri tondu wa Embu ringi no anini no wachokera ringi mugambo ucio waciugo wairia tondu wa Embu ni anini ni weka uguo ucharie rwimbo rwa Gicwairi rwimbo rwa Gicwairi kana ta ciiri irio gutukania na cia Kiembu nigetha tukavura rwa Gicwairi rendio ri nigetha rukue ino ciingi cia Kiembu ruko manisha ru enda kuga ruro rwengi rwambe rwikare kando riu auga tondu nyembo ino no rona ikigurwo na ku muno anawe wikare kando araenda atiriri arenda riu nie nigetha riu anungamirire riu tona ino ni nirayirugamirite nigetha anungamirire na nigetha tugie na andu makwenderia nyembo nyingi na nigetha ngorwe ngienderia nduriri nyingi Mwembu akigura no ndu wa Kiembu kiria mbikirite vau nake Mwekamba agure no ndu wa Gicwairi kiria mbikirite vau nigetha riu avote kwendia avote guciendia na kuu vau varu na thire ngiririkana ve rwimbo na tungite ngira akurikia rwitagwa Kibagio Muthoni Kibagio na tungite nevo muthiri riu ngithie ngikara nthi ngirikia rwimbo rwakwa wega ngicoka ngikira rwimbo rwitagwa Wanjira vau ngicoka ngitunga wega ngikira Mpenzi wa Njiru cassette iriyo ngimenya riu ino nicio ikathie kwendia rwimbo riu nicio ikavura gwaka KBC tondu ndio ni KBC arikuo gutiari channel ingi riu Muthoni Kibagio kuvutithio gwa channel ya KBC Kenya ng'imwe kemenya nito nindirikanaga there is a time cukuru ya naguko mwena wa Western mainite Muthoni Kibagio eta their song presentation in a certain competition icho machinete muno wana prisons no mainete Kibagio ni several fashions ni machinete muno ne mona machinete wana Senende High School ne mona kama inete Muthoni Kibagio wana wari uguo kuri cukuru nda kuri wana ko mbandu era chindire ringi na Muthoni Kibagio Muthoni Kibagio achindire na Muthoni Kibagio riu ria na ine rwimbo ruu
Kenya kemenya Kambari kemenya Agikuma kemenya Anjaruma kemenya tondo general tuko gutimondo teje nyambo cia kwa cia Gicwairi riu kuma fau ninge nambire gutukania Kiembu na Gicwairi kogwo rwimbo rwa Gicwairi ni rwo rwavora kwa kiriari rendiori na cia Kiembu icia matia voraga muno tondo kuria temegua rene rauga lakini ru mundu aukaga akagicaragia rwimbo rure twaka Mumbu I miss you no Mumbu I miss you no Mumbu I miss you agekua na icia ya Kiembu na kegwire mbere lakini general ni Gicwairi akwendaga we are strategy na kavinda kauna kwendia na endagia nyembo ngendia ta for example rwembo rona tungito rwa mbere kigia ukiria kembera kangu cokeria ngiri cio cia kwinyanya mbejeri cia kwa ngiri nyanya igicoka agicoka kembera nuwe rwengi nengo kugorera ngiri 16 Runa nani mbegete ngiri 13 na nerari bwa ngiri na no menye rune ni matuko maria matuko maria nerari bwa ngiri 5 kwa Mwende ngicoka ngiona ru wero wa Mwende tureka tukenena na nake Mwende no ramona TV ri na tigwa ne mbathi utuko ya wera akiona takwariria ne rainaga na wimbo na iniro atene amona KBC tukiambia gutetania na Mwende akiona takora muthokeria wera ni akembe kuwa choose one ready to sing what's work yuga oyo na choose one ni na thina eriko riu mathenya mwange na banga ningutiga wera Frinda na ndia uria kurivwa kiria ndokumenta ku ikamweria mweshimiwa omberete tumurikite baba gutiga wira omberi we na miaka 36 kuma waruta rwembo rwa mbere together that is in 19 that is around 1988 ndio warutire rwa mbere ndio wa recording ndio na recordire ona na recordire na na recordaga ngina ga studio ngivoraga ngita ya kwa mboraga ora ndurite mborite kogo nwe borire nene borire ni na vora ngita nginaga dairo ne turavora ndi una chokire kumenya na ndia gukora ngivora ngita wo batokoro kina ndo makevora ne mundozi ndia gukora ngivora ngita kwa mundu wake gukora ngembora ngita na gukuguo ngimoreva une kwana ngenda ga studio ngionia mundu ria kuvora ngimwera vorao na soro na vorao ngicoka riu ngithie barangina lakini kavinda kau tondo ndia ici uria kwagera gukora ukari ni nae kiramaga nyembo ku kiramu kogwo na ngithie studio ndia roragia nyembo era tathire na inaga nyembo 14 ile si ikiongo na ngitete ngite ya rhythm nginaga taru Flora Kemau kaza tiere vaya Flora Kemau nyembo ici 10 cionthe nini na voria rhythm nginaga na ne studio na ndia kuthoma bandu kogwo ngita yakwa ya karisi ukugwe kigwetwa yambiririe tene ona ti uvoro na recording varia ni uvoro na ria nambiri kuvura ngita eno niri na namevuraga nundu wa ndui tondo actually ukirekondi rwa mbere na sita wasema kwena ndo matayesi Virinda asa misi ja wasema mauga agikona no matayasi yale bando there is a big number engona no matomete ndomiriri nyenge kwina ndwenge sana baramwe na wa Facebook live jeja Facebook live engona no matonyete sana rumwe jiwa barano abanga kuvuta wira wange banga riu Virinda wabanga no vuta wira othina kuri riu kuri ondo mbekire tha icio ne marutu Muthoni Kibagio nembokete ngaruta rwembo rwitagwa Chunga Chips nembokete ngatunga rwembo rwitagwa Mumbu I Miss You nembokete ngatunga volume 5 ya witagwa Wacha Vitina Kazini na nembokete ngaina rwembo rwitagwa Rose Wanjiku nyembo ino nerauka naina Muthoni na makore Muthoni Kibagio kigia kende vangiri 16 ngioka kuina volume 3 kigia kenyongerera mbia akende vangiri 30 wogo ndiete guru ya ewi niwe na ewe mbia mbere ndia mbia ri uni mbia kwa na mbia ewi niwe na mbia ngioka ngina volume 4 Mombua akende vangiri 50 awa ngioka mathavu makwa Virinda ndiva wangiri 5 mwicho wa mweri ugu 5 times 12 mwaka mogima na ngiri 60 na runa ina kazi ya mwana wa wana kigia ngiri 50 ngoja tambotike mweshi
Ruturanirie miaka ya 19. Yes. Miaka ya 19 ngiri 50 ngweciria currently irathi na ku 500 kwa mbata. Riu ne kwana ora wanembia tondu ana wikirite ngiri 50 mwana oyu riu ana orathi ere ta gwatana ngothita. Yes. Nginya godinire. Na no nginya godwana ne na metoguta tarorie kwenda kugwenda ambura. Riu sienge cia kwaga methanga bendenge we. Yes. Riu ngiona riu na kinya volume 6. Yes. Rose Wanjiko. Kigia kende vangiri 60. Ngiugo ryangu ikane getha ndiga wira na nyambiria kuina waro. Ne ndiga wira lakini nimekishwa tono ngwataga ngiri 5 mwisho wa mweri. Ngiri 5 times 12 ni 60. Kwoguo ne nyamba kuiga ngiri 60. Mbangi. Yes. Omenye no ereva mwaka mugima. Menya nene ereva mwaka mugima. Nyambere unthie riu ngavenje riu unthie ngagukugu menyore gukithaka kivana. Ngichoka certificate ciakwa tona ke mwende no thomithetie. Nina technician part 1, technician part 2, technician part 3, aya diploma in textile technology. Iyo ni onthomerete. Ati umundu ana mundu ekirite rinda vara rigikunjana ningwira gari akunjana no ndu andu. Umundi mundu angevitania agekira rinda gicoka akivitia kamithi. No angwere kauka mithia kere no ndo andwi iravitana no ndo andwi ribona gangu nginya kegucia ne atumire wauneka kogoro okay bogora nengi no amosiri atetekeria madam ino nikore gutonya thiini wa movoro ane gwari kio kora gitonya thiini wa movoro tukina korwa guconga na mbere ndio no avuta wira anu amba kuiga iria waiga bangi nego ruo koro wa gutonya ru serious business ya rwimbo wange na uma right muthikiriria kwa kamemeka mwendani FM tuthiete na mbere kwa tukigwatanira na amweshimiwa Newton Karish tukimulika rugano rwake kuma ambiriria gukorwa akivura ngita ririkana ti thavari ya wini ni ngita yake kana kuma ambira gukorwa akivura ngita 91.9 Mwendani FM gikaro gya ciana mumo athuri wanaongia gotio tarege yake guku wendori wa Embu gwatiririe neba mbuto ya movoro chonjo mirurumo ya wetha kamiri rwimbo tarwerirwe ni karigi rwikanga kutheka na kuni gwa gwitururira wana kithomo ni toguo twaria wendo ni urume nyambo wendo ni utambe Mwendani FM uyu ni wendo wa Embu. Mama ni matemo ma Mwendani FM. Muthoni wa Nyaga ninagukethia nanga kunyita ugeni ngumenyithie maria tukuvariretie amemerekia kambuni ya Mwendani TV na radio ni mathiete na mbere na kuthiururuka matura ari matiganite mugithire uria uramenyekana ta wa ngita ya Karish na mugithi uria urarika muthenya umuthi. Kambuni ya Mwendani yumagaritwe ni kambuni itiganite na varia mugithi uyu urambiriria mweno wa Carolina uthie ya Kithimu ina Kivuti ucoke uthia Makengi ukinya Kanja na Rukurire. Na tugetigana na rivoti ni ati mutongoria wa ngataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni okirerete thirikari akiuga thirikari iravuthira kigena kia mwingi riria mwingi urabinyerereka guku agiokira mabitha nene ya thirikari ni gwikuruvania na cieko cia ungumania. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. The corrupt are getting plum jobs and state protection, while those who try to stop corruption get arrested and arraigned on trumped-up charges. Our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Children are struggling to get farm jobs in Israel to be
house helps in Saudi Arabia and security personnel in Qatar, and the government sees it as an achievement. It is the responsibility of a government to create jobs in the country. NEC, as an institution, will be sacrificed to protect the cartels. I therefore wish to call, from where I stand and at my age, I know the country is taking a wrong turn when a 14-year-old child has to go to court to seek justice over KCPE marks. Kenya is failing her children. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salaries, the rest going to taxes. We are on the downward spiral, and a steady one at that. Matemo mengi ni evanda daidano ngeto modoni wanyaga. Mau marari matemo mamwendani FM. Furaha yangu kama mwanabiashara ni hatua nimepiga kuendeleza biashara yangu. Lakini wacha nisikudanganye, kuna changamoto nilizopitia katika hii safari ya biashara. Kupokea malipo kutoka kwa wateja tofauti ilikuwa inanitatiza sana juu ya reconciliation. Lakini hizo ni shida za zamani. Tangu nipate One Equity Till number, biashara yangu imeendelea kunawiri. Kupokea malipo kutoka kwa customers wangu, iwe wanatumia M-Pesa, Airtel Money au bank zingine, imekuwa rahisi sasa. Nikitaka boost ya kuongeza stock, ni papo hapo juu ya kutransact na One Equity Till number. Na kuzidisha, niliipata bila malipo yoyote na sikatwi commission yoyote. Are you a business person and are looking for a convenient way of receiving payments from your customers? Get the One Equity Till number for free today. No sign-up fee, no commission charged. Visit any Equity branch or call 0763 000 000 to get your One Equity Till number for free. Equity, Karibu member. Tonini Dumia kembere yugaga motoronga wore mwigo Dumia kembere yugaga motoronga wore mwigo Ya motoronga wore mwigo Ya motoronga wore mwigo Motorera go senjarume motorera go senjarume tanguo Eya go senjarume tanguo Eya go senjarume tanguo Korire no mwendara Wewe no korire no mwendara Nanu magangaro kalye kamba nondoara Nanu magangaro kalye kamba nondoara Rosere nesia mwango umegangara Rosere nesia mwango umegangara vio Ya umegangara vio
ya umega ngaravio ne 7 Roro wainete we class 7. Une wa class 7 na gutike no njenje tu na kimwe. We Ndio yari thani cietagwa thani ati mwena uyu na mwena wingi saindi A na saindi B. Uria natungire kavoka andu makimbira kithi thani ndimena iriwe garurira wangitunga veithi. Sasa muthikiriri wakwa Kameme ndani FM na jeshi abara na rwa Facebook live ngona jeshi vale tojete na kwira jeshi aro sawa sawa na nginyamwe na riyo wenge kwina enge na matumite ciothe tokwa tukiimurika ngai thoma ciothe cia kurikirira ngakorwa kugwetarie topic yake ni tondu ngai rikiria ndeka ithano cia gukorwa tukirikiriria wera nginya mundu ava aretwa Freedom So Freedom So nambira tafadhali Freedom wire ino ambira ni mithome mbere wire ithwa karani karani kamondo gawa magara kura meru no mwene ni Mso wa Njoki wa Njero wa Rukene. Amanike Mso wa Njoki wa Njero wa Rukene. Iwe cho wa Njoki wa Njero wa Rukene. Freedom So ne mwere tuinaga nyembo cia gospel. Kwina rwimbo inete mendete sana. Na Njero na ngina. Ngina wake newe twarekondi rwimbo rwake rwa mbere studio. Wow Iwe kwaga mweri tici kwa tutetia ngina na Wini eni kwina rwimbo initenga inagongombithia rwimbo rwega muno Frida rwimbo ruro kwa rwega muno ni rwendete sana akethero thikagira no rweguchanga gabangi ruthaka ngaina kombothia na nigu ngwiciari test rwake rumo mweshimiwa yes abane ni wa vuta wira nena banga gutiga wira na no make ireta kwa decision iria final wa ugari u kuthie mbia cia mwaka cie vau no athirugu kuina 1996 kwena enge bado andi masai nembezo temo cia tizi vendio na ekiria we Leo 1996 ngena wekwa natiga yes na nena ina Rose Wanjiku ninge nambiria yuku ina ndashi but no ndo rembo rwa kifagio yes na Kenya na MBC ugituika rendio ta Citizen material ndakondiga riu makena ni corporate round show ciao kuko ngena urora Kenya muno ngena gutiva ndo natigagwa wana reva mwe wana Mombasa wangena tuika Mombia ngena tuika Mombia Firinda ne tondo kavinda kau 1996 Citizen yakende vakangiri 70 pandile angandia na ndia rekua ai mono riu lakini riu wava guo tono nire yakomborwa kundu kwingi muno nie ndiare na maita mengi kuri mwena wa Meru ndia inete muno yes na ndo ni marenda nginye kuo mundu umwe akimbita ntiengaine harusire yake mundu ucio ambita ngaine harusire yake nie ndiare na ngari ngekua indo kwoguo na charirie indo ngiciomba voguo shero ya Embu na ambitete Saturday na Sunday eno kana BP BP no amenya nakuo kwari uvumi ndece wa umete ku na chokire kumenya Wini na ciaca ne takindu kimwe ne tondu uvumi cyo korwo ciacari uma social media ri uvana ta wa ungoma utari wa uma wana Wini ri okuo riu ugiokera kiundu ati Karisi no rakwire ai na chukuru ciana gwetu nginyana kuguo kia ng'ombe na kuu ikiambiria kwirwa i observe a moment of silence in their parent arimu makiuga Karisi kamwana kau ni karainaga wega muno na ni karauragirwe iu ati ni auragirwe ati ni eritu ati magengi chambia yani kulingana na wairaga nyimbo ukigweta gairitu maroria tukire kindu nyati ni eritu ati na vagu ati no kite gikuyari vandu ta gikuyari ati agikindwa ni eritu agiro wa gichuchu ambia kwe gochui riu no rutire rwembo vau riu riu ati ni rakwire kurathia atia ria nathire Nairobi kura twendagiria cassette
na mongiona Ameru maukite kugura kaseti yakwa na box riu anene mongerere marauka na kimbox kina maragura kaseti tavakuvi ngiri imwe mathi makendia Meru no cio no ndwandwe ina demand muno tono Karisi no rakwire. What? Yes, that is in the year 1996. Yes. Riu ri nungamite vau ndukari ngigwa Ameru ara mendagia nduka cia Ameru cia music magiteta makiuga hapana, huyu mtu hao watu wamefanya vibaya, wameua Karisi kwa nini? Ukigwa nie no ngivau lakini matimbishe tono ndia na Meru na kuma indageria matia na mona akika wao watu wamefanya vibaya, wameua Karisi kwa nini? Karisi alikuwa anaimba vizuri sana. Umwene ndukano randoria akemauria atirire makemuria atirire akemauria mlikuwa mnamjua? Akiwa hapana na nie no ngivau akemera ipore sana nie no ngiwa vau riu ria mathiire kijiria kwa kurathi atia kavinda kau ndia twaru kuthie kwina Meru na va avogo na vavo na ndurire mundu ro ambitete wakira akumbicira kwoguo kuria netitwe makena menya Karisi ne oma ne mukuo tono ndina thie kuo netitwe Kamunde Hall kuria Meru town kwari no fiki na thiire kuo tondo ambicire Sunday na kinya kuo Frinda ndacie atonyire andu 6 peke yake 6 atandatu peke yake agotareka na no ndo andu Ameru ne fane mundu aratonya ena kaseti una kaseti ile vumete muno kavinda kawie mwene Muthoni Kifagio marauka na kaseti ile na mbica yakwa vau iguru riu mageuka makendoria marandorania mone kanini tondu ne kwa maravenwa Karisi no rakwire na ruko kukurerwa kuna Karisi ora ina kuo riu maroria cassette maroria mbica marona nena ngondi vatha na jacket ya blue lakini nene Meru ni ndina ngondi vatha tondu ngondi vatha no navorito nayo yari akigia kwa mbete nigetha moneke ni smart tondu ndia nenge avond inge akemba ngondi vatha na akembura yake akemba jacket niyo navuritwe nayo tondu Muthoni Kifagio ni volume 2 riu ria maroririe makiona pana sio huyu jacket ana hata kofia ana ngondi papa ana sio huyu aya magicoka magitonya kwiringi makimbera riu mina nyimbo icio kuma namba 1 kuthie nginya 12 none igikaineka ria turaina ndaci Frinda tutinaga ura nyimbo irumanirire tuina kuringana feelings cia mundu wanani ni mwana ku nyimbo iria mendete wabatata kukombera nguine ya rwimbo ukethera ndina ruina mutondo ananditindanagia naruo lakini wewe gucharo rwega na nie ndiruinaga lakini kuriro nie mbi gucharo sawa no wana riu riu ria nare mwene kuthingatania makina go ucio Karisi kwa matonyire atandatu peke yake na makena rega makena uga matiko tonya ndaci nyonge tara anote komania njara ciaku cionthe atandatu ngana choka Nairobi the following day na choka following day ngiona room the best thing urambagirwo ni gwika ni kuina rwimbo ne monia Karisi ya moyo wangena tunga rwimbo safari ya Meru rune ruona tungire nigetha ne monia ne moyo ati nathire Meru gugituika holiday andu makiuga na mukuo roro safari yetu anagangara kuenda Meru tulikuwa tumealikwa na wanakamanda za kisesi nikanjitambulishe kwa watu wa huko Meru walikuwa wamepata ripoti ya huzuni ya kwamba mimi Karisi Wangare nimekufa, ya kwamba mimi Karisi Wangare nimekufa na ni uongo, uvumi mbaya chunga rolo wainire niguo kumonia uguo muraici tiguo rena ainire uguo makiuga yani kamundu gake moyo kamara muragaga Frinda rwimbo ruu mweri umwe nendirie kwa pengirie 10 acia mamenya ne moyo ngichoka ngivanga
ngivanga ndaci cia muvari Monday Tuesday Wednesday Thursday nambereria abachuka ngithie metheru ngithie chogoria ngithie ngobo ngithie mitungu ngithie meru tauni ngithie maua ngitonya na kumutuate narare Monday Tuesday Wednesday ithingatanite oguo iyo manrete na nainaga na ndazire nainaga ndo matiare shati guti mundu akagora wakairite shati poli a rule kana tondo gutinge kareka ne gochora wewe nginya rute shati ne tondo nginya ceiling no ndo amevevo kwa chiamboka ike gwicaga nthi guku nginya rute nguo shati yego kiruta niguo kinya rwembo ta kindu tondo ana makinyanite nginyano nginyano vaune vandu mamenyere une moyo riu andu makia akaricie moyo riu tulikuwa ne andu marathanaga na kandu gakarabda gatatu mawigue takora coka na vuva kana ne kavende rungia ya tonyire kangwere riu we gwete mwini agwete kaundu kagwetwa macho tumetaga material macho tumetaga material ne kamene rungie yongererwa oiro tondo aini ukamaiga vandu batekwarua no makwa mena thina muno ya guceria material lakini ukigendanga uguo kiujora na marauga au mundu no agwethe bari oguo ngina mwigirira maundu mengi muno kigitumire yakwa Kwanza tu peke yake. No kena ina rwembo. Na ngina ina rwembo. Akira gitumire yakwa. Ne stress ya moka. Na no riva wane moka. Ungiambia kuongera maundu mengi taki. Kuguria mambiriri oguo. Ni no chire Neguo. Niune na tongari. No rikene no tigira wera. Ne ndigire wera. Yes. Alright, sawa sawa. Ria wambiririe rira wini wa kwambiririe kunyita. Kana rune no ambiririe runo atiga wera kula no akarukuruta wera wa wini labda family yaku mategwa taka vena ka mistake wakoro waka ko making live kane me aguchaga virinda kwanja Mungu akwange no amujiri oyo yes gwene na atiga amenyeru ne twathina riu kebanga riu apana mundu aratiga wira athiete ku ngimuye ungirithano ri akembera apana riu ndiche nake aronwa ni andu ara maugaga wini no ukora yes vaune bwari ngimenya riu nijura ngugwika we aya na ndingitinda ngeng'ang'ana nawe nathire ngithondeka ndaci cia meru ithingatanite ciingi nyingi ngithie ngivora ndaci na ngicoka ngikira mbia pepa mbagire ngire vandu makwa ma music ngicoka ngenoka mucii nenoka mucii ngivangane wa gutara mbia ni ngena mama ati gwataraga mbia wathio kera mwera ici ne na uma ko tara mbia egana vevute ndwi kukithie gukia ndu che marare vagi ivao na cio ivao akiambia gutara ngimenya ino no thiria thawa gitaraga nie mami ngimenya wetara tu ndoga chokera ringi nino apa mami na no nera te kwa de mami vere no nera mathimerera we ngero ya na garitho ngero na atarire shauri yako tara ne menda kukwera vinda ku muthenya ucio weekend ya rumerere ambore kana ona rari ukora kuria kire ambori atire ona ndekuthie kwa mutena wera omothe ne muthie nako kuwa kino kana kina nyita rhythm akina nyita rhythm yes akena menya cio ni wera riu kogo in fact mongi wakwa thiko ino ndaragia ati uvoro atwa ndaci aure kwa una wera ku ngimwera kwa na wera alright ati na ndaci ku bana wena wera nuno amenyire rucio no atuika wera ni wera alright so muthikiririe ne tokwa tukivesa na ticket ye komito kirekiriria varanda ikale toka kwa tukirekiririo na sievanda wega thaa ithano na kamweria sievandete thaa ithano thaa inya na 40 endagikari icio cia kurekire twakwa tukivesa na ticket ye 10 vario gakorogete kiru kurogetonya kurekira vureki ya billionaires za muthenya wa umuthi no turakungwira kana umuthi no climax ya gukungwira mithenya 40 ya ngita ya Karis na twakwa tukikungwira kuria akiravu kia billionaire umete mwena wa Nairobi wakinya Shell ere ni cia Kirimari cia Kirimari iri koragwa inyitanite na vare wetaga siwenji wakinya vau anoga korwo kimenya toro barabara igakora cie mvinge barabara ne kuvingwa omonde ne muthenya special
barabara ri bagugo ko kayanja tome kuthie na kugo bilioni aku maruka ba Shell inge gonga kendo thae mwana na kugo barabara ne gutomeka ta parking na kaunti ya Embu ne ugite ne rasherekea nani koguo ne kena mbira mpinge barabara yo nigetha tusherekee namo nigetha tumike koguo a moment of silence ira metaga na kurune it is today ne oriu a moment of barabara kuvingwa riu ngina uri atiriri riu ngiteno to niguo ndethetie ri na ngita andu matora meje ni ukorari na ngita mbici ni wira ri tono baithe wa ukiro kina senji ya mindset ya andu uri andu maicite ne tono tenete andu engi mendaga ndige wira ndie ngaine monaga aya omonde ndirona engi sana maukite oguo lego nurarutire rwembo uyana nurabetirie kinyo lakini nurarutire maukite raini no menye Frinda no ndo wako korwa ni na inaga Embu ni nieka na mbereza all kore kaundu kama tondu tumwe andu mashambiki mambikirire akirire ciakwa na tukinyita muno na tutiari tumwe kwenda ni tondu ri andu marambiheva taruni andu ne maoraganenie muno makiona tango maina andu mani menda kunguviviriria riu ana mundu ngithie kumukethia arona kwa ngwenda kumwina kugo na ndarenda ngethino ukitherana no ndurenire nie mbikaraga ndya gukethia mundu mbikaraga ndya gukethia mundu nigetha tukore turi na arata na andu aya tondu ingi ningenda kumukethia arona kwa ngwenda kumwina riu ukigwa we no kuinwa ni uria we thenga we ndukathinde bague we no kona no kirite ava riu ukithe kwa na mana maraithitha ati mechi ati wana tungiaria vanini na mwina riu akirie kena mbera na andu aya nigetha mone ni andi na thina the best way ni gukira ni gukira uguo mbikaraga na ndekumakethia muno mone ndina undu namo tondu ingi nenge makethia ni gugucoka riu nie nginakira kiasi riu nie nginamenya gukira goguo na by the way na twika mwini nie nengiraga muno wana no ni mistake mundu taragia ni tondu uguo niguo mandrenire kavinda karia na nengi ainire ngena twika mukorogo monaga Embu njena ya gutingire aini tondu mangia kwa video riko no mangia kwa video mangia ugire karizia ina no atovorire bas lakini no ndo wako yiga ngeno ngema na monia ne wera nikyo gituma wana Frinda muzo makiumerwa na momaine tone mena wini ne we ne wini ne wera in fact nyomba ja kwa imujijio na kire wana na rigia kuthurwa uthi nyomba na nongera gwakwa cionthe wakete vende ijo na kire ndeyo nikiguo wauga kwa gwekana neno cia wini ni una ngera gucerekea ngiteno atene na maundu maro alright sawa mheshimiwa na tukimulikaga ngiteno ya Karishi muthenya wa umuthi neguo uga barabara ni ravingwa eno ya kuma Jatomi wambata nginya billionaires kumanisha ngari nginya stage ikatumagire no ingi ya ukiumiriro guo kena ukamenya uri ukaumira we ikagendaga round ikithie guo main yoka igikuruka ikithie ta for example kwa mondo umete Nairobi akithie straight agioka akithiuruka ya Buva Naivas Naivas agikuruka na main wa ugwethiete kono bano bakoro beba vingio tuko but no ndo operation cia matatu na ndo ukithie gukeva mambagire operation tukavingora tukavingora koguo ndasi ne tumeria nginya gukie nginya Othere nginya gukia muthikiriria anani ndenda twarikia ava no akanguthi ngine vanga tukina korwa gwikuruka kuturambirie tha cigana mwici ndaci ne kwambiria tene lakini main ndaci ne akora kindu thai mweri mbate guku muthenya ne gukorwa nginya kuri na ndaci ya mithemba kuguo tondu anandu aria maria turava iveo ni makorwa meku guo mbandu wana mothe no akora kwa final Frinda andu ne mekuina na mashambiki ne megukorwa nginya magicagura mundu uria nguvangita ona ne mateta umu ne machunje to magitigara andu athatu peke yake andu achi athatu no nginya mainire andu machagurwe ona na vandu wava gugo mundu ucio ni tukuvata kumurekondi tumurekondi studio tone ko tukwenda gukiriria wini mundu uria na turenda mundu uria otanaina ti andu aria mainite ngakora mwini andu matana uri andu amaraina ni ariku ni tondu mweci akavogo abutiriria vau ni tondu kwina mundu twirigite gucemania nake amboria atirire amboria na ngwari aya andu maravewa maumite ku
na moria niki ambira mbuga ni twigucaga anga kiandari anga rotombe anga kivutwa munyanga na mereka acio mbuga ni ainu rwana wa mwiro cio kamurekondera andui na orinde kiana nuicureire konda kwa riwa batoracaria mundu ri mundu mwini uri koguo ni kwaturire mbia cia kwina rwimbo ruru rwake koguo nikio kiratuma tumucaria nigetha tumurekondi rwimbo tutire tikwa turandirwo na andu aria mainite acio orinde ni ainu turakongwira miaka eno ya ngita eno na kuva mundu uyu nigetha tumutonyie kirathire kia ini no na riu tumurekondi rwimbo na tucoke shambiki wa baguguo mondo andu ne magenge ndacire wa batakona mondo nuketie vikiviki baba sasa tondo shambiki no kono kana vikiviki bandu ba virinda ta imagine we shambiki ne ruteka karatathi brand new koguo riu andu ne merewe te andu aria mainite tondo andu mainite mbuni yengi nikio kiratuma igua andu regua rutumbe marerwa maracindana akiandari ku machuko meguka kwina mauga kwina mundu agikira rwimbo rwake bare agakina na itagwa miming mundu akininya na ruage entertain andu nona lakini ngororo maino ina gukuguo kithakari aya mauga ongiji ni kona aturire nyimbo cia guthie studio ni na karwimbo nengere kondi karwimbo koni tukumurekondera na gauga kuno gukumwendani andu makegue ni ngagone number 1 gorokuna na tumoni ore gwikira YouTube agekire ku alright sawa mweshi na ino tuleta ngita ya Karish kumikongwera muthenya wa umuthi does it mean kuma vau utiruta rwimbo rwenge netondo kwina mundu agiciria thiru ni tondu Karish no apesa na ngita akineciria kago hapana ora twikite ri mundu ni kwa turasherekea miaka yakwa vote ya ngita nake na njira ya mwanya tikwa tingutigana na ngita hapana no ngomekona ka ngita no ngomekona sawa muthikiriria nauga ne tukuvesa na ticket cia kurekiriria ora jeshi bara mwena rwa live na kwira mwecara maivaria nenge na ni na uma iyo na ne rawe guzaga ni ukora go na uma ndikanda kuithoma cionthe iyo I'm sure no komanyaro wena wejera wekana kana cio nengo manyore yangu kana jeshi kumbe gore nengo pesa na ticket ni siragi atire mundu gwetwa Newton Karish kwina ticket ngura tovesa na 10 10 ticket nane tondu ni mbisi kwina jeshi koragwa indathime cia mbere itano kwina already 2 people na korwa go sport ni asune to kora tukimava 3 they are 3 ni 3 kana ni turu nirone tata kama 3 lakini ndona ikiumira tu asuma shite post yetu ya live na njira nene sana number 1 ticket ira tukuvani mundu etagwa Nyuki Justin wina ticket kuma gwetwe iyo ni ticket number 1 kwina mundu aretwa Mwende Rachel nembesha na weko your ticket number 2 ucio ingi ndirona athieko ni gondetagira lakini ni atia gondetera lakini acio ere already mwena ticket sietu rutu atigara na ticket nyanya mwesh ningigwe kana kwina mundu ararokora rwaku ri andu atano ri tuti kora twekaga ondo taruo ngegwa kwa mundu ararokora ri angocio ndukona ni shambiki ucio ni shambiki duo joge no komorevera ndacio bas wa Imayano ana matare kanthoma namba anyway sawa kana methome tu for the sake of official lakini no kuona nawe gakane kararira na akane kararira lakini namba yetu ni 018 sorry ekane meshokere renge 68 ni mwena rwa SMS lakini ni 18 enauga namba ni 011000018 namba yetu ni simple muno wandika 0 ya mbere imwe ugiandika na 0 singi 5 vau iromanirite no gakorwa wa gutwamukira aya uyu ni ki number 1 hello ni atia
kwega muno. Niraria nao. Na Njeri. Njeri uriko? Njeri wa Mwangi kuma Baembu. Alright, sawa sawa. Komite rumwe rwa Newton Karishi ngunengere ticket. Stance emwe. Ndoe. Nirenda komite rwimbo rwa Newton Karishi stance emwe ngove ticket. Mutani Kifagio. Komedia stance emwe. Nikikurimemba mutani Kifagio, nikikurimemba KK inatoka jasho, nikikurimemba na siri ilikuwa na machozi, nikikumbuka vile ulikuwa nimekukipu kwangu, Nairobi kwa nyumba yangu na ukuwa unateseka. Wewe ni mbeseresi. Wewe ni yusiresi. Karishi mwana ngombere. Tafongeti wambie vya. Good. Ndome radio ndome wambere weta watia. Sharon Njeri. Aya Sharon Njeri. Helen Njeri. Alright, sawa sawa. Namanya virinda na joke mori atiriri. Umorie ndicho no morevera ticket na ndakwenda kuthirembo. Ugahuka? We mwendu rwimbo by the way. Ni monone gwene ngioka kondo ko. Baune piki. Ojona reverwe. Aya sawa sawa. Aya kola number 2. We. Nagwera abandu mabibinyanire. Kola number 2. No tekaine by the rwimbo rwa inwa. Rwimbo rwo okuina make sure atirwine togo turavesa na itano mbere. Nigwa aya ngia thatu ne tukumenyera tukumeka. Aya kola number 2 nekioyo. Arumwenda ni FM. Hello Frida. Nyatia. Nikuaro muno mulero na mheshimiwa. Turiaro. Vizuri sana. Niraria nao. Ni morado. Mulemu wa TV. Haya, mulemu wa TV ta komite rumwe rwa Newton Karishi na Timothoni Kifagio. Twende kazi. Nembori ya mami wa mvingira nyomba ngenda kuthie ndazire niki. Oye mberenge nane agangara mbagi masharo mami na konga indu kiombingorera. Ate, ruru ndagwa ba? Nembo ruru tiaba. Ruru na bano basi netono ndi na rune na. Ne volume 6. Alright. Aye so. Oh baba huo na rio. Hello. Nete Brinda na Karishi. Claro. Ne manu angesi. Ambedia mwathomira nake oyo riu. Ina rwake. Komite rwake. Maera vasiti wanjera ni anengolera. Maera maendia siti wanjera anengolera. Sindagera timo onyenje kwa tauni kanjo nengolera. Sawa sawa mami wanjesi. We ticket yako number 4. Baile oyone kya gombera mwa magashukuru cia kuvaniriretie. Okay. Neze kona mwasemanagia ndashire kana ate mami. Negwa. Mami abata gochoma nge moleka. Moleka mbere. Alright, so kuneke kola number 4 na neke ticket number 4. Erune ticket number 5. Ticket number 5. Twende kazi. Rumo ndani FM. Aro. Aya, sio sauti yake. Ende tafadhali make sure sauti yako igoro ne tonera pesa na chap chap. Niguo ngina kora wa kurekereria. Twende kazi. Aro ndani FM. Frida. Yey. Haya mweno sio hasa. Etumira mwena rwa 0110000 18 niki gitumindi athomeno inge ni toro no igorera behave kogo tumira tu namba eno inge ya Safaricom ene otokanyitanira ro mwandani FM. Aro mwandani FM. Yes ani atia. Nikwa muno Frida Morisi. Ocho ni Morisi wa irato bai. Mukwenda kuthie ndacia nawe. No nimekinya. Mukwenda kumithie. Iya bambilionea. Bambilionea nengo bona wale kiri mariseo. Aya sawa sawa. Komite rumwe rwa Newton Karishi stance emo peke yake. Wakora kinyage akorea kiare kiamboyo. Nairobi irenda mu turwe. Wale atuma bai. Mabye ko
kola namba siko tudio sio yenyewe usio ni karamu changanya nyandirenda kola nefia na ugastanze emwe alo mwenda ni FM Alo Isoroga tiege yes unurenda kudinda sio monde kia oma yani rauga ga oma wanga idu ngwenda kuthie aya komiti rumwe rwanu itorikalishi stance emwe peke yake Kristo maro aku matunyai na wa milu baraka tunyai ekawa irotina gwo bai tonde yo mwingine hapa na uganengora ni very fair ndiko ba mundu atira kanda kuina na ugani pesa na ugani very open hello yes ani atia niko egai ninaria nao oraria na njo ni kuma mwana wage sese no kwenda kujinda cia kalici no amende wange muonaga aya sawa comedy stance mwe ya rwembo rwake rure wese kwe mundu mukambe gusaga umaga bandu na uriria ngegua ni mukawene na kinyakinyiria ngegua ni wangire au ikore arume magwirire no ageria nengo ko ticket at least no ageria te gweshi kola dokola ni akino ageria uno be mondo mokama nete umaga bandu na kinyakinyira ngegua ne wange ori na oreria ngerwa ne mokawene au ikore arume magwirire gatumo bene tondo apitania ngiori nangire ay when rai na kumagarukia tafadhali korwa komandikira kina kwandikira ticket number 5 amandikira message ombero no itagwatia twende kazi Roma ndani FM Frida wewe ndo mami ngangana leo nemina njokere maita maire tono ndiko rumenya muno aya tuthie una ni ndogo etia mware guo kiundunga kokoro niko kange na yomo no era kalinzi kauna mbeta kwa mumbu akanyarere were kalinzi oguo yes na riruinde muthuri ni ndogo etia mware guo yes kokoro ni tomove na veo na teuka twakwe kuramana icio ni ciambiki tamwira ni mona gavare cia gagonga muthinga wingira garitho gwa karega gombinde Brida mwire meja gatake ugwa kuona mundu ejete take amenya ni mundu akanyarire ona mundu ejete take amenya ni mundu akanyarire ni sawa thank you auntie twatigarie ciegana natigarie emwe niguo nginye number 8 aya ucio ingi no riko ni move ticket no ri akumenya aishua by the aya ni arengo kwiraga iri marabanganite mweshimwa aya mambiririe so kuvura thimu nginya shori ya mpete akera mpete nie tambirira kalisi twauga na mombi no atugauka mauga na mware vyangiri no atugauka ruo mwa umete ndagaia wengi umete kanyariri uria makenoka ndiramenya angomenya ni thuru aro mwenda ni FM aro mwenda ni FM ini atia kwa muno ndiraria nao waria na ndani kani murevi kuma bagetare no kwenda kuthie dance ya mheshimiwa vai no kwenda kumithie ni aya komithia rumaru wake mami ageruga nyama mukunda yogero agekamenya ni nyama one bindi nangite ruru takwate mweshi ni furora tena muno ni furora ke mao alright sawa sana to rona wauga no kwenda kuthia acha nikupe weta watia weta watia Dan Kanmurethi alright sawa ndugatire negua bai haya sawa thank you asante sana haya mweshi nina ticket yemwava no menya riu tari uvirinda kithie ndura gwira ndo acio maraina
na nora egwa ne kora vesha nwa fikifiki ya shambiki no amenya ruta ru ando chemo ndama ine te gutimo no ngeveka fikifiki yes ando ane mauke moche fikifiki eno shambiki kamilio ro kuina kivungo kigima kina rwembo rwengi nukie fikifiki okerero kana mai wona anakwenoka tigo gonda makera mami wa Njezi na ndu wa Njezi na makenoka woga korona fikifiki vai no kina kora wa kwenoka ino kwene mwetigarite mweshi yes kwene mwetigarite Nyuki Justin mbugire ngovere nondo akora nondo wa share yo wekire amwendere cho mbugire ngovere ana nondo akora no rashete Justin arashete almost page siega nona vara mwana wa Facebook auge koma kauga share zo kona lieto ryake rere yumiria vau automatically na mwende recho rule number 5 mbugire omandikire message we thimu ya kwekorwe ya kumagaruka kamweria kamweria tutonyete kana kamweria mbosete rieto ryaku nimenda kuona ishia ingine ni ya 8 ndiga moneweshe ingine tovoriko niguo tokoro ya kurekireria mweshi mundu megie wini thini account yetu ya Embu niguo ngiratagia share eno ingi mundu maravotenera wini thini account yetu ya Embu. Do you think we are going in the right direction? Thaino tuthiete wega. Tuthiete wega kuri mbere. Tondu thaino ende account ya Embu akira gekongenia vagugo kindu kia mbere na thirikari ne rangenia. Ni tondu ne reka talent search. Na ne ratumira mbia nginya cia thirikari guceria talent. Koguo ni gukonia waro ne muvango yo wa ini na muvango yo wa talent kana kiveo ne marautiria manani ati ni kindu kingiteria mundu tirazima wandikwe wanawe mwene no yandike igero tumawona na wasanii sako nitucharite kindu ta milioni imwe ya kwambiria wasanii sako nginya tukamevithukithia mbunge koguthi tu na vata na iveo cia ndwaya ikure negetha mawira ne manini Frinda tutingiga na watikora jobs ati mundu akawe na tai kundu kuonthe mamwe ne mathianjua kari mamwe ne makaine tanie na thiko ino egwa ino getonya YouTube ri no wambiria kurivwa ni YouTube kuma vaguo no gukona gambeja mwisho wa mweri tauni ne mona gende mangitomera mbia kuma nthi cia nja wa mweri cia YouTube na kuoguo kana cia Skiza Tunes cia nyimbo iria wa wirendia koguo ni ndikona tuthiete nae ne mona thirikari no kiromboania na kiria na mwandu mana aini maembu na mona mayukiritie ni mayukiritie wega na marorio maraina na marorio maraina kindu kia mbere kire kirangenia ni discipline aini maguko gwetu mena discipline indi ya tene aini matia na discipline ria geria na giga to maguo gitwokora no kiona mundu ni urire ukiona mama raina matina mechie uri wa ne mne ona mena discipline aini amari embu na marorio to ne mena monthe utimu ngona akithie nae ni naona wako sawa kabisa na vorojo no rangania na mbegwiro wa mbori atika na kwangona ngana ngitangira ngeri gwa kwata otekarombo kanira ini wari volume 26 nengo chokia ngatho vau mbere ndu guchagora mbugaga nengo chokia ngatho ngocokia ngatho no menye mweshimi waru wesigata niyo niragire okorangira ate waru wesigata akwina mundu ambori iri atirire muthenya twa celebrate galimo tamburiria mweshimiwa ngatho kuri alimo ri na Maria ninge kanda netera to kombeta Mr. Karisi to kiyunangaga nitua sawa bauna rwa ngucokia ngatho ndirarona lakini ni ngururatia by the time tukura kurikiria ni ngucokia ngatho hai go eni Kambaze kamwekera kangeria mashambiki makwa Kambaze kamwekera kangeria mashambiki makwa Matorete mangorerete mena kieba kia ngoro Makemberaga wanana thuruandi gatige ngita Gyoyane kwa maliganirwa nebe nyate andwaya Anena mwegire ne moragio kandigiria ngita Ai thurutange shambiki boyu wako nisani Ne mambo ere mono nandoretie vire wa ngoro Nengozo kiangatho Nengozo kiangatho cia mwanya
Nwaigua ndimetiga? Yes, asa. Nebe kugenda ngwa. No. Ruti ketini ratigarite mundu gwitwa Newton Karishire mheshimiwa. Aba bena a beta challenge ini tondo kwa number 5 wakwa adire ndimo shu details. Na nina that is 1 na nina number 9 na nina number 10. Those are 3 tickets. Yes. Mwena wa shares nina iri. Na mwena wa comments kwina omaiko. Nenda bitu mbere rwa bari nitudie nako tuvesana mwena wa comment kana mwena wa shares. No veshana mwana kwa no tavutetie. Mwena wa comment individualite by the way. Ndio. Na ni idhato. 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 Tiga ndori ya vegoro. Nigongora ni a bit fair. Dennis Mukono number 1. Dennis Mukono mwana tae mondo mbichanga kwa mwalimu. Mwalimu wa secondary mondo. Githiria mutongorie sana. Njamba ya vinya leo tupatane jioni. Mukono okane kwirevera ticket mani nendo okane kwirevera ticket. Ushore mwalimu mugima ale mocio ngamurevera. Senambe kale stand by. Freedom sara kwa mimi nataka ticket. Mpash mbeterere ule getume mwendani. Freedom soni na kwa we no replace number 5 letter number 5 ni etemo ndomeru message. Freedom son was number 5 tafadhali. Wa ndio na ngwethero mbeterete varianza. Aya uyu mwingine mweshi kana ngwe tweke atirire siatigara igere. Siatigara igere. Na itigarete igere ogwo nenda kuthie thini wa page yaku mundu atikatome thino ni toru ningamenya ningumenya no nginya mone now kana before iko wapi hiyo hapo nenda kuvesa na ticket igere peke yake tiketi 2 peke yake tiketi 2 peke yake mweje scroll vuo kina mbando hili scroll vuo wa comments wenda kuthie mo ugnaravo kina mba watu wawili peke yake rumo yanga iweje ngoma yako za kole mani toto namba toto abani ndira kona zuri tonyivete toto no ana tutumaba anoge sport tu umureke omwe Ulio kwa waro ulio guno kwa na mundu sinwa okay. Yes. Mombua. I miss you. Jese hiyo. Alenda kuthakirwa live kana alenda ticket riu. Oyanga alenda ticket. Oyanga no kwa ugete athakirwe. Siningo muthakira. Chesa Karemi. Ametongo. Ujorenda Karemi anga no mureveranga. Uyarenda Mukono uyarenda Kalisi uyarenda nicheze Karemi Airborne Devi no kwenda kuka tiga nambengwe kwe gono nengiona ukono ogwo uyaye Nairobi Nairobi nona from Nairobi ndenda police ticket ni tafadhali ndenda ku police kiram angwa virinda no amini muso no murevera Freedom sone na munengera ndi kweria mamu ake ni waineta karemboga kwa kavori mwana yes mwendo tesiria na ciake akiri na vuvoriri kana kuria twaturaga na macia twanaria waina kana twanake na oinari wariganirwe ne wariganirwe ndari-ini uria twendanite nguria rume mwendaga atia kwina shambiki wakweta kwa riri Zakayo wa Julius andikire message ino number 1 kwena number 2 kwena number 3 na nembese ni shambiki muno nginyo wa mwendani soko kia ng'ombe ino ya vasi ya kago ngochi ya kago na no renda guka aya runda mundu anava manyata Zakayo Julius mundu amanyata na nengererie ke
Netono mami wanje si ara represent runyenje niko natigaria riu. Wapi nimebakisha? Haya mundu amanya tana nengererie. Acha tweke piki ponki ya mwini wa Manyata. Rinda ronje ndekere mwane wa tafadhali. Na ugandekere mwana wagambite ticket yaku ngakulivira matano. Takoregwire ni rathinire. Rinda ronje na mukono iyo ni ngiri. Rinda ronje ndange mukuru marwe mbana ari mwato kwa muchangira. Tukamuchangira nikime na no nginya ndwengi tukarori. Kwena mono wai. Momenje 001 performing, waiting for my ticket. Rosie Ken. We Momenje Rosie, nenda ku represent Jesse ya Momenje ama unataka na namna gani? Nenda changanyikira vanini. Kana kaine. Naine ni toro ni mengeva. Haya sawa. Naine. Nole kwa gotonya ine niguo turekie. Nani ataingia aimbe? Nole kwa gotonya aine. Toro ni chiengeva sana. Aya, twende kazi leo. Ai, aro. Hello, Rinda. Uyu mwana mwarimu muiro taithia kathakara ta nyina kana agakuhe atakarisi mwezi ndoa. Ukauga uvangire no ngothi kwina ndanzi. We riu ni tondu nie ndi na nine kengwenda gucokeria karisi. Ngangwendaga kwamba kuligwa mwana muvoreri. Ugamba wige kando na niguo sande mwina kigongona kinene. Ni ndengira kuno karisi ndenda kumura. Ni tondu na wabite kigongona. Karisi. Ni mwezi mi wanonja kagani mukurino uria kuthumburaga abo guna ibati thutha. Uria akuona gwitaka mwezi mi wane ngwithio no amumenya akora gwaba na nduthi. Aya. Ni mabuthirwe bare magirire. Na ngenda ngomithie karwimbo gaku kiugo Ndabungo kemwe. Ucio akenera ora mukono ambira atirire. Ambira ni anante kwenda ticket. Ambira tuvesere ticket igere bill kwake. Andikete mwenari wa Facebook wega vio. Jere bara mwenari wa live ni kuona. No gicoke maririkania ati maanda kurivera wa kuria mari. Ni star 672. Aya, star 672 star 69 hash. Mono arevera nginywa naga. Aya, star 672 star. Yes. 669 hash. Yeni. Yango ndakwa kana miandika maruenda kuleva mukono eyo ticket urareva na uga wenda kuleva ticket angithura revera ndwa ere mbera tu re sawa namba toga ni star 672 star 69 hash. Ngeshokera star 672 star 69 hash. Aya mareverwa nina ticket ithatu nemvesa na wacha nipeane kwa shares. Niguo tukorwe kurekereria mwenari wa shares Brian Vundi mwena wa Brian Vundi nimekupea ticket nembeka la dom nitono mudhonia yava nengwa no shete group sigana na mutetesi Pavu Josaya mutetesi nawe mutetesi akale kwa kwerevera kweli kwale ndakwerevera nagiro ne kwino mutetesi no komebia mbisa no kwinwa Richim Porite andikete ate anataka ticket ngweshira ni atweka bado 1 bado 10 11 nigomvesa ni igiresia mukono tayo mutetesi yake ro aina no aina angina ro amberetie okay gamete ogo naki mtetezi no akandia Wallan Shatta rumo komitheretie bau muthoni sagura mundu mavugo ke namba ni move ticket one person muthoni wanyaga selection one person oyo mbioreko Sean
kianjo koma munipei Dylan Sean niwe wabewa ticket atearetwa turie twari Dylan Sean vana mwena wa Facebook nirie twangwandikaga we ticket wewe ino ciarivone mukono igire mwena richi mporaita tiga tukinye vau mweshimiwa turikirie na ciugo cia mwisho maundu rimeye wini maundu rimeye ngita ya Karis nigo tukina rekiriria ukina tunia rwa kureke muthoni mvanda gike 10 man yes kambuge ando ni makora makemenya ate wini wini ne wera number 2 makora makemenya turavechanira ngita kuria mbirione yaniki turavechanira ngita kuria mbirione iri club yes no ndo andui ni tondu wa ini general maina ga iravuri kuni guo vijichio iri umuntu ari gwekwe gutwarwa kuniki mundu ci tukuvangita muthenya wa monthe nera ikire akorwe no kuvewa wira nginya mbirione ainage ku mona yes na mbirione no mavangire te amurivage kindu tangiri kenda wa every weekend mona koguru nikogira tumachagurira ku koguru mundu nakorwa mundu wina kiveo giake ndagakithithe naumire nakio naumire nakio nigetha twavata ku sport kiveo giki ni tukuvata kumutethia tariu monde ni tukutethia andu ana wana tucio moe wana namba 2 na namba 3 ni tukwa tukimenyora megwe kwa andu acio tikwa kuri mundu ati ukeno kanjara nderiva guguo wana kuri omora inira wega muno firinda muthenya umwe baguguo magicindana arutwa yara arutirwe makiuga no aina waro muno maramuchangira mbia nginya githi studio yes vau right away makimuchangira akirwa na thi studio kaina karombo kau tigari wa chindwa karombo kau ni kega kuguru muno akiageria mbati yake yes. Alright, sawa na muthikiriria twauga no mothe mo andu mambire gukinya thacigana andu mambire gukinya ku tha kendari tugura ni twikarite nthi tugire regira ni ciringi 500 VIP ni ngiri 1 na kwena VVVIP uria kwegua na kuguo rote kwenda agikuna kanyamo ake atekwenda kuata kwegua mundu akimunyita kiande gotamba ukiava kwena ya 10,000 kwena ya ngiri 10 tayu kathuri na morevu ya ngiri 10 ne kathuri waziri mheshimiwa waziri ni one of them haya ruwa na wewe ukona kanyamo raya komithia VVIP nego support wini wa Newton Karish na tokena twauga angithuru nataka kulipia mtu nwa reve twauga ni *672*69 ash kago support wini twauga ni *672*69 ash mweshi nwenda guturekiria na rwimbo ruriko weruto no koragwo guko studio ri kwera muthoni kifagio ugire rwaya mongu avo ugo muthoni kifagio na ne mwe ya rwimbo ruria rwago pushire van mono ruto terekirerie na ruo nego tokena korwa agugwetikiria uthio vangania kabisa wanani ganda umagaruka nyambiriria ukwathi na sara cia kirauko riu wanani kanira umagaruka so ne tumagaruka tuonde turekirie na muthoni kifagio atemera ni useless wote goka ori atagoka wewe ni mbecereci utagwenda kunyitirira wini wa Karisi we tuthie riu turekiria muthoni kifagio niruo ni ragire ukora gikinya barere ni gwango vembiti haya twende kazi Madhani nikikurimemba KK natoka jasho, madhani nikikurimemba natiririkwa na machozi, nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu, nirudi kwa nyumba yangu na huku wewe unatosheka. Wewe ni usirasi, wewe ni mbesirasi, Karishi mwana muembu sitagongeti uambie vya
Maisha ukiwa kwangu ni kama ya paka wa dukani, kila siku nyama choma na kadhalika na etc. Mchana niligundua mimi kai nikienda kazi, unaingia mtaa na rudi mbaya kama matatu. Mimi narigireti, wewe ni dangerous, wewe ni columbox ya kutumiwa na kila mtu. Remember the day tulionana na wewe, ulikuwa very thin and wona utivai remember. Sidhani kama kuna mwanaume angekufikiria, na mimi nikakulisha mpaka ukamea madiapa. Sasa uambiliki wala uzemezeki, kazi niliyofanya upate shepu umesahau. Mana nyaga enga maturunguri ayowa, wana jana siya kure ikodena kelamae, abangeta ngome nginyanga mbomori na ngombe, iya nalamaga na sikevira.